brick red, tile red, maroon, sky blue, na wigo na green. Obutambe bwe mabwatiriga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwatiriga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom. Onyara kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukejega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize, kuna wanawake wangapi uko wanajiuza mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo? Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Weri buja mwancho muligarali andonsi asoligati TV yao ya Gatembe litukaliga lya Jumanne tariki 13 chiomo tienyo gatano mwaka wa 2025 tingaki amange ayana kiwe chinsemo ao ime yagusi namone county ya Kisii na county ya Nyamira na boy chinsemo ao ime yense ya Kenya kwa mono litukulia lero nigo ebikaro bye bunge elia ya Nyamira nyaka bikoiranira ase aba MCA barolekananga pado barabeka okoigwana gatie chipunge echyo chigatebekana chirebire ime ye county yo bunge mashinana boygo bunge eliende manje muligerali ayo na ya agochikogochira ase ekiunga chinsebire ase njerebo kiranu njeni ngongor kwaro ni ototo nyangiri oyitoko bwaterana ngura nsemi manyirio nigakor kwa Wilson Makol kon tangani aya negatia na kwereganirie magaroba ya lero. Hilo jambo tuliongea na hata tukaelewana so that we can coexist together tokonya abantu baminto banyamira. Chibunge chionzi ibere chenyamira gwikaranza chinsemo ao lituko lya lero. Nikaenda daraja kwa sababu kuna vitu ambavyo sikuwa navyo kwenye nyumba. Umworoki wa skuru ya Kisii National Polytechnic kusiria obugima bwaye asinjira cyo bututukanu. Muchando tobwate no yomo. Muchando tobwate ne parere mbe koruko munyakwa ekioge goika matongo nande yagendaraganga. Abamenyi ba Kyoge korobekana kubwatakana amone para embe chinsemecho. Mwanjo muligerali lituko ligoro nigo aba MCA bonsi be county ya Nyamira banyaka bakumirana na kubeka koigwana kusina korekana koigwana kujikutwara ebikaro lituko lya lero ime ye bunge eyo usemi amagacho bunge eyo ime ye county ya Nyamira kondi lituko lya lero nigo kubagana kwanyaka bakorekana ase county eyo chingaki aba MCA balia ababwatiranire amone nsemeli ya bunge mashinani batanyara kaba abagwikirana egendo kirera ebunge eyo ya Nyamira usebikaro bye bunge eyo ya Nyamira konyara kaba ebigoteranirwa gose bagoetia omoswada bugotene
akinania ebikarigio ase atebkabna nebagante kwa rigia chinjera ao chiokonyora okoigwana elio ebunge ywenyarkaba gegokora emiremo ase obwamo mulikito Vertigad Gisemba nigaikirana asa magachaywo yebunge ya Nyamira na gotwarganiria orobotiro kobwati ingano nyaharit koria igoro aba MCA be county ya Nyamira bonsi baumbiranete asa magacho amanene yebunge ye county eyo na gutwara igikaro buna baragenderere kubwatirana na koreta omorembe gati yabo nigo imambe ya rero ingana iyiga yaba maminja no kuigwana ukwo kwa abwigoro abwase okubagikana gati yabo kwagenderera kwenekiwa ingana eimokia amaberera amange gati yaba MCA abwo konya bagwikirana asa magacho amanene yebunge eyiga. We were very clear in our minds that we want to clear all the problems that have been facing us for the last 7 months. And we want to see Nyamira progress. We want to see development in Nyamira. We want to see one assembly. And that is what the people in Nyamira want. We can clearly see that when our honorable MCAs are together, they can reason. But once they go there and meet their master, they change their mind. I can see that the strings are being pulled from elsewhere, and theirs is working like a puppet. Aba MCA abaiga nigo bagendereire gusingirira kuna gwikabaje kurigia chinchira erio koreta omorembe gati yabo ekibate bire county ya Nyamira nenene kubwa onde bwenzi. Yes, for the last 3 years we have been in this house. We faced the entire county with a lot of tears. Honorable Speaker, we don't have roads. And then you get a team working with the governor, supporting the governor in the deeds he's doing. Intu muna toigwana netengo kenda torebo. Inturasi mo koigwana kola kutoriye. Onyo monto karo tata ke toigwana ne inigoro yaye. Intu tuate bire muna toigwana netenga tokenda kolika ni tumerane tore tomarembe noro ituateba. Ebikaro ebiga bya rero nigo aba MCA 15 korwase aba MCA 34 korwase county ya Nyamira baikirana abwase oburendi bwatingiwa ase amagacho ayo amanene. I arrived this morning. I found a contingent of policemen were taking care of this government property. This is a government premise, Mr. Speaker. Ebikaro ebiga bya rero boigo ebyaragwa no mokonyi wa monogeri boigore omo MCA okemera James Matinga oyo osingirira buna korengana na machiko ye bunge eyo njira endete yo era muiranie obisi omonogeri ekero arusi we wetrase njira ya impeachment. Na wao wanajua sheria iko wazi ya kwamba kama hakuna speaker kuna deputy speaker, kama hakuna deputy speaker kuna speakers panel na wako waine, so hakuna wakati hawa watu wote watakosa. Kwa hivyo hilo jambo tuliongea na hata tukaelewana tena wakatoka kwa furaha hata tukihagana vizuri. Ngano nyari tukori oro aba MCA korwasi chinsemo ibere ba bete ba gutwara igikaro ase amagacha manene ye bunge eyiga ya Nyamira nigorero ogikaro ekyo batwarite gitanyarite koreta amatunda andonzi naigo okubagikana gati yaba MCA nigo kwaba gokogenderera kwenekiwa ikoripotere getembe korwase amagacha manene ye bunge ye county ya Nyamira ayagotoka ime ye ward ya township e bunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Vertigad Gisemba mwanchuo mu ligerali echinga kichinge magiga yegikaro kie bunge yanyakabage wikaranza ase omwachio onyamira koika omwelio nigo bali ensemo ya bunge mashinani abanyaka bagumira na chinsemo chia keroka abc ya omwamca atubanyana ko abagwetia goseba kobeka MSwada au goseba gobeka chiripoti au ase bunge yo nigo banyara ko bakurawa amo no speaker Enoku Okero asabange babanyara ko bagotamna
nigo batagenda guikirana ebikaro ebyo ime ye county gose ime mochio Nyamira gusamagacho abene ye county gose ye bunge yo aso mochio Nyamira kubwatekana amo nokogosererwa kwobugima bwabo n'abantu gete abanyarkoba bakobakwana nabo igo umanchu murigereri nigo murikito Paul Kapokara nyarkoba gukirana chinsemechio nagotwarekanira roboti rokobwatia magega yabemsiaba iga kugenda se erises ye angechigwikisano nigo ritukuria rero abemsiaba iga kurwase ebunge yiga ye county Nyamira bakageri guchikunyara ko baba kumira na samaga chamanene ye bunge yiga kulende kubwatekanamo nechi video ejo cyaba chigo sara se mitandao butukubugo kirarera asigati abakora imirimo be bunge yo banyara ko bakororekana bagakora ibitagiko gokya nigo herombe yiga konye ekweberekerera bunge mashinani yanyara ko bagekwiranirira bikaro byabo asaba kuri bikaro byabo samagacho yo MCA we wadelieri go momoske Nyambega Gisesa. Honorable members, I hope you enjoyed the recess and you are back rejuvenated and fresh, ready to dispense duties that will move this county forward. Bikare byo byarawamo no speaker Enoch Kero nigo banyara ko bagukwanira igoro yechi bill echo kirakonyo mwananchi gati abo budget estimate omwaka kiri 2025 omwaka kiri 2025 nemo nabo igo ekibili chinde ekyo kirengete gokinya ebirengo byabo chenu imeye county ya Nyamira. Submission of the program based budget estimates 2025-2026 and submission of the third quarter budget implementation report 2024-2025. A bill and twa charero ga assembly Nyamira Community Health Services Amendments Bill. Our community health workers bacha ndeka sana batari ko nyorebese gondo de toro na kitogo solve issues echo igega se assembly. Go agendere ko baga kugikiri obulendiana nimeye county Nyamira asasi renganigo bali kireri uko Nyamira County Security Team elio kunyara ko bage kubeka kiralio obube bwagende ko bokone kigwanene bwokuboro kubulendi asamaga chamanene yebunge yo. Because the Nyamira County Security Team has become partisan to these issues. There is no way the assembly premises is guarded by police officers, and in that assembly, alcohol, machetes, and pangas are ferried at night. The same security team was there when the security guard was injured on that day. They've never done any investigations. Waigo higataba msiabo baikira nase bikare biga walengi gwekemero ngebere noyomo nigo bagendere ko bakugikiria egati abarayigete abo bakubatanirwa mu nekibura bude cyo cyagendere ko bachikwanike wemeye county yo Nyamira. Senate mo totebetie ingatogira ne Nyamira igoro ntuatie toro peacefully tonyo koreto morembe lakini omorembe yobura butuko bigima saa sita ibirecha byasoa abantu bakatwasubina kitoko kora toswase birecha ebime ene tunyara gokora assembly twatatia twirane intumashinani tokora mwananchi egasi abantu bakunywa marua bagotenga bari staff baito amarua bekire bakajiself na kitu kuburinga amarua ya ngunya gurite akabure staff bari kunywa bagotenga bagotera marieta yabaraibe abya assembly gete abana bututagete na abantu batagete nane nabonde tokota iseneta iga ogendrete kutubiteri na togende Nyamira erindo onyare guikirania ebirenge eri bya onabire intete ngotebio kongo iga 2027 ntoko inyori na kigwataniria assembly yitu yabeire pa na kigwataniria assembly yitu yabeire bujari. The people are destroying Nyamira are our leaders. You do not want peace for Nyamira. And then you go to the same voters that you want their vote, yet you are the very, very, very person behind the chaos at the assembly. What are we showing? Which example are we showing to the leadership, to the people of Nyamira? Why are you planning evil for the people of Nyamira? People of Nyamira are tired. Omwelio ye niko batebire nga barabomba range kunyara ko bakwigwana munaba MCA bande ili kubakorera abanyamira amagenderero ase baganiriye omorembe. Bonoga abantu bari assembly me bakuganye togende bagoite. How do you even go? Nango sabanga mtuna abantu tutageta omorembe so that we can coexist together tokonya abantu baminto banyamira. But in bunge mashinani we are on with our activities. SNT atoyete advice to atemere kobwate their advice with them ebataite togende ntuturwe gubune bimwanso barabakire. Yinko reporter yegeta seniki obwanchete kya gatembe
kurugigega ime yechabisi chigacho MCA we wadi Goma ime bunge gayabo getutu masawa county ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara mwanjo muligere ukinyura tu no kongusana no ko kogenderete ime bunge ya Nyamira niko kwanyata kwa gukigwa wikabosyo bwe senate kwetira somo senator bwe county ya Nyamira musike Eriki Okongo omugeni ase banyata kwa bakurwa ibirengerero byabo igoro yo kongusana no kogenderete ime county ya Nyamira na ogosemeli kwa bangi gosokagera kwa bangi kwa legenga okongusana kungweka kwa lenge omwalio nde kororekananga mbono nali insachinde bataranya kwa baba konyora oko igwana togendere konya kokomanyia alianya kwa baba kogendera asichinsemechio tukotika nayo mwanchwa umurigereri nigo abamenyi bensemo ya stage migwa egotoka ime ye bunge ya Kitutu Church South anene mono ward ya Kitutu Central banyaka bakoboka no mondoko no mwichana mono litkulia lero magega iyo konyora umunyaruka oyomo oyuro morokibwa bweskuru yo bobundi ya Kisii National Polytechnic gasirtyo kumabwaye asinjira chobo tutukanu nigo aba nyanyimbo korwase egetaseni ya Kitutu Central baika sinsemechio na koira umubiro yugo ikase ngendo chingaki obotuki bwachakigwe Itukorerero nigo abamenyi kurwa sensemo ya stage miwa iyo gotoka sebunge ya Kitutu Church South County Kisii nigo baboka no mondoke ye maiga y'umubere bumorokiwa w'eskuru ya Kisii National Polytechnic utoka asinyumba yaye y'uburaro gakwete asichinjera cy'ubututukanu korengana nabaraboni goberera nagote babuna nigo morokiwo yo igaro kanete aseskuru litkoregro wika chinsa ikominemo asarwete skuru gwikirana asinyumba yaye y'uburaro. Mimi ndo landlord wa Val. Bali alitoka shuleni jana saa 11 nikamwona kama amepita hata tukusalimiana, kaingia kwa nyumba. Mimi nikajua tu ni mazoea yake, waga akiingia kwa nyumba waga atoke anakaa tu kwa nyumba. Jina ni Angeline Lukungu. Mwenye amekufa anaitwa Val. Tunafanya fashion design diploma. Mwenye amekufa amekuwa rafiki yangu Dati. And then tulikuwa na yeye jana shule. Alikuwa vizuri. Hakuonyesha dalili yoyote ya ugonjwa. Shule vizuri. Alafu mimi nikaenda daraja kwa sababu kuna vitu ambavyo sikuwa navyo kwenye nyumba. Ase emambierero ekero abasani bae uba gusomana barabo batema kumurigia ase okumwakresi mia satanyara kubogoria egento kyabairera barabo kuika ase nyumbe ya yoburaro ase banyora kakwete. Sasa asubuhi kama nimetoka nilikuwa naosha vyombo nikasikia wasichana wanamuita kwa mlango. Val. Nikashindwa ni kelele gani imefika kwa mlango wa Val. Tulipoenda hapo kwa mlango wa Val, nikauliza kuna shida gani. Wakasema kwamba Val hajafika shuleni. Sasa hatujui kama ako upande gani. Maana tunapiga simu yake na simu yake tukipiga haishiki. Tukiangalia bulb yake tukaona kama inawaka. Asubuhi vile imefika tumekuwa na class ya 7:30. Huyu msichana hachelewangi shule wala she doesn't miss any lesson. Even my friends wanaweza kuwa evidence. Sasa tukawaambia pengine yako hapa ndani ama imefanyika. Nikauliza mara mbili tena mjamuona shuleni ama pengine amesafiri. Wakasema akisafiri uoga na tuambie. Sasa ndo tukamake decision kwamba tubomoe mlango maana tuliona bulb yake inawaka, tukamake decision tukaonyesha hiyo kifuli. Niingia ndani tukapata kama Vali amenyoroka. Moja ya dirisha wakafungua hii nyingine ya chini. Na hicho ndo chenye tuliona hatutaweza sahau katika aushi yetu. Ase abanyanyimbo kurwa sigitaseni gya Kisii Central baika araro na kurusia umubere oyo nakoyera ase nkendo ya Kisii Referral Hospital ase obutukibwa chakire limolioka. Kingo reporteri haigetaseni bwanjete kyandege komike getembe kurwa sebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii ntenguruko Nyakundi Gabriela. Na tugwira na wika ase bunge ya Kitutu Church South mwanju murigereri chinsemo chia kioge
igabanyene be chinseme chusamenye be chinseme chibanyaka bagwesokere tukulia lero na korobekana kubwatakana amo nechipara chimbe chire chinseme chyo anechyo chikonyara chikoba chimbe gwetania kubwatakana munembura enyinge gandete kwenekwa igabanyaka bakobulia abarai koru chinseme chyo konyara kaba abakoimuki getambukiro na koborosere chipare chyo eli kwenekia huna obosombi ngororobi kubole namono gochia ase chiro ya nyakoe mulikito diponi asanya na mange Chasa marieta ankoro kwa Joshua Maiko mweresa igonkorwa se kenyoro kya nyonsia village ere location lakini ase location ya ito na karoto koligeria sub county ya ito ya Kitutu Church South asomo chumbo ito Anthony Kibage ndia kogamba muchando tobwate no yomo muchando tobwate ne pare rembe koruko munyakwa kioge goika matongo nande yagendaraganga epare yugere mbe mono iga gari yakwa mete kuru moisonde noere gari eskuru noere igo tukumetinga umweshimiwa Kibagendi iga go tuomarari ntutu abugeta go tuoma top nende na para rende oroche bunerembe no nyembo no bunande musigo iga inga iba muraba go chakongete ligere ngende konyoro mweshimiwa mambi gaki epareye nona abanyabiasara abange go bakorubonchari barubo gusero nabagekana nyakoe wodi bantu bamana kogena nyakoe chiro bunarerere chumaine igo tobwato obokong'o obonene banyabiasara goikia bisukari byabo nyakoe nemesi na matoke igere gasiana na mbesusho mwamba kenyanya korubo marwanje no motori echae ngotore echae ga epare abeire mbegaki uchandegete kuna bono mambia na kanse nechae mongo toyo abangina abachandegete mogoro bekeri mbura yanyirire to gochenchie lino asto gochira mesini to kobekemi bona abangina abachandegete babuguri ebitoro ebikoroto batara para bokia bagoika nyumba baburwa morembe Kibagendi nkwari wancha to konya abangina amochandegeti boda amochandegeti Mwanjumo ligatigarite ase bunge ya Kitutu Church South litukolia lero nigo abamenyi eba kenyoro kia nyonse gwari abageka ebunge ya Kitutu Church South banyaka bagwesokia somo robali kwenda kwelikia elikonyara kaba konyora ebibande ebyo biranyaka bikorobya emirimo yabo ya kira lituko mulikito diponi asanya nigaikirana na kubwatia morobelyo ase anyara kaba gotwalaganira roboti rokobwatia Nomogoko utali nekerengo ogendere kororekana ime ya Kitutu Church South. Chingaki abamenyi baboge kanyusia bagokero murobilyo onyarire koretwa asobwange goikase binyoro. Anene asokwelikia kubwata ebibande. Samarida ko Henry Mosetu Nchwali aiga lero tole boge kanyusia sub location tole exercise yo kubwatia abanenchi ba minto chikura. Ekatasi yo mheshimiwa Felix Atisa oyole aspiring MP Kitutu Church South 2027 lero na muroche bachira sobonge abaminto twalebe no mugoko twaleterwe ebitambulisho ga mashinani busa free of charge maisha mugira mutwete gwe kenyoreke igasi bako bwatira chikuru tukaria lero nyonse Catholic Church yo ngageretinga ese mheshimiwa ngentako uyobono ro tukutake tukikoita 27 Frederick Atisa igenta atokonyire mono konyira bangina konya batukutete bitambulisho bindi bisirete konya bagwato bakong yani bangina bana bitambulisho senjirere nyoro Umurubiri iga ogenderete gusirwa no Samaria oyororekanire ko banike gaso gyokurwanirire kero kyobujumbe bwa Kitutu Church South Dr. Felix Atisa nigobona bange babeire bakojogokera Njembi Triskarbo koroge kanyosia umwisini watu awokire biyamana sako tere bitambulisho anga ina gesona munanje kwa jana chande kire na sinyirungo chikwenda muso to tini konyora ko chikwenda ande tini konyora lakini era muna na cha bwa ni elisa alimunde lakini na kenyori na ko kenere ngambi jamono akiri ngambi yamana singa njo musimigo itu oyoletera bana baite bitambulisho na bati kurwa itu bakwata no bitambulisho kabure free of charge batari wakana na shiringi badine tikali umweshimiwa na wale ngambi yamana Felix Atisa asama ngana mayigwa tokoleire Asebono ekiombe boigo kiabasae ya jensi getatu wa magega. Tamarita nguru kusofu kerubo, mtumuna jensi, so very grateful, venye tusaidia. Alafu hizi IDs zitasaidia kwa hata ukiwa shule itakusaidia kwa apply help, itakusaidia kupata kazi.
komenta nayo omubaro omunene nigo bonogenderete kogokera obokoreri bonga bunobwe bwabosa goikase binyoro batari wakanira kende korengana no gokonga kubugima abantu nabange sana bakonye kurusa umubiri omuna boniga abo bisa bakirege saidi ya 20 bayikirega iga abantu baitu muna bono nyonsi aitugaire abantu 1200 gobonu gwikira boniga ni maite ngabantange 200 300 batanye kubwata ngo konyika bari asiki wange ikia boniga. Ripoteri ya gitaseni kia ukia gatembe bwanjete kurega sekinyoro kia boge kanyosia yu tukemeje bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii liteja na igonkoro kwa Dipon Asanya Manjo muligereri roboti oruo rwa Dipon Asanya na rogoto ira senzemeli ya kabiri studio tunyagobota konyora obo semi bwa gatembe kurasa mugaka ochoi Nyambasura tokwirana tunyagobota kugenderera na mangi Pagaka ninjo, ninjo gatembe, ninjo darome, manana man, pagina ninjo. Tukuna koseria abantu kuri mugango ja kugoita usengo kora igana igaya. Bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku. Mukoro ntobiche to muhengo engo kubuna bwato were muhengo liya. Bogi mamboli ntabura obogi mubu muntu kuna koseria. Nganko kwaka kwaka no moro. Usengo ko nabali bande bago na okora mangana ate. Bogi mamboli ntabura bogi manu bwanya sai wengoro. Bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku. Buna liokoro muise selito lieretari irina renzi nyengiku. Ubuta bogi mamboli go. Obogi mabako kwenda lioka no obole. Kuruege sakubaka uchekende. Bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku. Tiga tusikane na ndi tusiko bogi mabwa abantu. Tutikona ko koseria abantu anko gwaka ngo koraiga. Mbobe. Pagaka ninjo, ninjo gatembe, ninjo darome, manana man, pagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Mwanju muligerali karibu asenseme iga ya kabere yekiunga chinsa ibere muliki botambe ase egwisara yabachenu mosbat meri mudoni nigo akwanire omorobeli olinda mama na kwanike mna nigo omorobeli yogenderete kokora emirimo ase chinyagitari chionse na mono chinyagitari cha serikali na niganya kabaga kubolia abasubati bonsi bali bebwatiraneti konyara kababa gutarira chikiriniki chingaki echio obasemeretie koleta obugima asense. Tulikuwa na program hapo ndani inaitwa Linda Mama. Hii Linda Mama ilikuwa inasaidia wamama. Na Linda Mama mpaka saa hii iko pale ndani. Lakini tukaipamba kabisa. Tukasema la kwanza, mama akipata mimba kuna sehemu ambayo unafaa kwenda ile tunaita clinic. Inaitwa kwa kizungu prenatal care. Hakuna mama anafaa kungoja nyumbani mpaka aende ajifungue. Ni vizuri uende uangaliwe na daktari ndio uambiwe huyo mtoto wako anaendelea vizuri na pia wewe mwenyewe. Ndio tupunguze the maternal deaths yenye inapatikana kila mara. Kwa hivyo hii Linda Mama tumesema before delivery mama aende hospitali aangaliwe. During delivery ile ya kitambo Linda Mama ulikuwa unaambua wewe leta karai, kuja na wembe, na gavana ako hapa sababu mahospitali zote ni zake, anajua. Walikuwa wanatuambia ulete mpaka makasi, karibu uambie ulete kitanda ndio ulalie alafu ujifungue. Saa hii tunaambia wamama, wewe fanya mambo yako, ikifika ile siku jifikishe pale hospitali. Kwa hiyo Linda Mama pia, ukishajifungua usipote, uendelee na clinic. Ndio uambie mtoto wako atakula kivipi, atapigwa chanjo lini, anapigwa chanjo ngapi, na pia wewe mwenyewe. Kwa hivyo prenatal, during delivery na postnatal. Omo na jebi na omonne musbati Martha Koome niganya kabaka kote abuna nigo abantu bonsi gosaba Kenya bonsi babwendete konyora obwene ase gosaba ene bwabo chinga kichonsi na nigo bwente kone kerigwa obwene bwabo chinga kichonsi musbati Martha nigali go kwana yo chinga Kenya ka bakomira na ase gekaro na barai abo batrantie omo abagavana abo bale amo no mugavana bwe county ya Kisumu Mosike Peter Anyangi Nyongo. Have to continuously improve the efficiency in the service delivery. We have to continuously increase our coordination by working with others, because we don't serve ourselves, we serve the county, we serve the people. And therefore we must always keep these channels and avenues open so that we can increase the access to justice within all the jurisdictions of where we work and ensure everybody is reached. Justice is no longer the preserve of the lawyers, the judges, magistrates, and the people who are called learned. It is a common good for all of us. Let these establishments be beacons of hope, fairness, and unwavering justice for all. Let them contribute to a more peaceful, harmonious, and prosperous Kisumu County, where every voice can be heard, every right can be protected, and every dispute can find a just resolution. And I assure you, all the requests that have been made with regard to making this new institution successful, with regard to what we can do as a county, we shall do. Na alitugolia lero nigo omo konyi bumurai bwenso musika Professor Abraham Githure Kindiki anyara kobagakora egeikaro kiabo wasiri bonsi babankezebna ekamati yonsi engima yaba wasiri asongo cho Nairobi ase banyara kabago kwanira ebirengere gosba kubatuka birengere kubwa mono na koerera ali bagenda kora aschuisara chiabo kolengana amo ne kerengere amo ne kerenga serikali iyo kura uno murai bwense musike William Samoei Ruto. 5,000 jobs. Big.
that I suggest Your Excellency, in all future designs, the incorporation of security facilities, including accommodation for the security officers who will be staying there, should be incorporated so that it becomes awesome in all other government projects. And I appreciate by the surprise you've given us that there is a police station. Thank you very much. PS, we will work together, we'll support you, support all the state departments and the ministries involved so that we deliver. Other than that, any input, any suggestions? Start with the... Yes. Okay. Start with PPP, all right? Na gukorera humanju murigereri nigo omokonyi bomurai bwense anyaraka bagwikira agwika chinza muchanda Ivasha iyo gotoka ime county ya Nakuru asanyaraka bagakorera amerobelio ao ya serikali iyo konyaraka bagakonya gokinia na gonjoreria amagima yaba Kenya umusike kidure kindi gatebangane muno niga serikali anyako ikomike bitambikiro byo keye amagori yebinto buna obosi nebinto binde ase anyaraka bakorera buna niga serikali bwatekerenga gyo kugenderera kurwanira amagima yaba Kenya roboti oruo nigo rwariganirwa no mulikito Sam Miyenda omokonyi bomurai bwense Profesa Kithure Kindiki nigo airige kabugia chira kya magendero ya serikali ya Kenya Kwanza ime ya Naivasha ase county ya Nakuru gukwana NCMU nigo atogirie serikali ya Kenya Kwanza ase okubeka emirobio miyayo gokinia uchumi. Katika miaka miwili ambayo imepita tumefanya juhudi na tumefanikiwa kiasi, hata kama hatujafikisha mahali tungetaka ifike. Tukapunguza ikakuwa 2,500. Hiyo ndio moja ya mbinu tulitumia ya kurekebisha kiasi bei ya unga ikateremka, sasa iko around 150, lakini bado tungetaka iteremke zaidi ikuje 100 ili wananchi wengi wawe wanajimudu kimaisha. Serikali ya William Ruto imekazana kila mwezi, kumekuwa na mafuta inapunguka kila mwezi. Leo tumeiteremsha kwa zaidi ya shilingi 43. Gukwanira oborimi Profesa Kithure Kindiki nigo aine kiringa amonchoreria asense moye kahawa amabere nabo igo $1 iyo bono yakiriri igori nigo bono erakonya bakenya gokeya rigori ryo bogima. Bei yetu ya kahawa, ile sehemu inakuza kahawa sana sana Mount Kenya na sehemu zingine ambazo zinakuza kahawa, kilo moja ilikuwa inanunuliwa shilingi 50. Leo tunalipa kahawa shilingi 110. Maziwa ilikuwa inanunuliwa shilingi 27, 30, 33. KCC sasa inatununulia maziwa na shilingi 50. Shilingi ya Kenya ilikuwa imeshuka dhamani. Ulikuwa unahitaji shilingi 165 ama 167 ndio upate dola moja. $1 is exchanging for 127, 128, 129 shillings. Asense moye chichiro nigo Profesa Kindiki mbagendere kwagacha chichiro chiekerero irigo konya mamba mboga nabo igo nabaria abonchoreria bakabake. Mama mboga, wachuuzi, watu wa vioski na watu wanafanya biashara ndogo ndogo ya rejareja wapate mahali pazuri, soko ya kisasa, wafanyie biashara zao katika soko ya kisasa. Saa hii wakati tunaongea, serikali ya Kenya inajenga masoko 400 katika kila county. Irigo konya abonchoreria bakabake nigo bono serikali ya Kenya Kwanza irachikubwato kachibesa kokonya abonchoreria bakabake irigo ekinia aso bonchoreria. Leo tuko hapa kwa sababu ya vikundi vyetu, SACCOS za kina mama na SACCOS za bodaboda. Ni pesa ya kufanyia biashara ndio wazalishe mali. Kwa hivyo hii empowerment program is to try and support small businesses, micro businesses, ndio wapate nguvu ya kujiinua kimaisha, na hiyo ndio bottom up. Kwa ripoti ya Egetasani kia Ketembe TV, Nchen Sam Miyenda. Mwanjo muligereri go ikirabwa no tokorera ekeunga chinsa ibere hasenjera yobo ikirano
ntomirane hase kionga chinsa inye na mange njini ngongoro kwa haro ni ototo nyengiri kuransa memenyerio ni gatu wateranere Wilson Makoli kuransa ya transmission nga koro kwa DJ Atsan ose Kevin Ongeri kenda gotwara boligalio buya imiya Katembe TV ekionga kia mamusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato